Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed, sallu ala tebibi kulubina Muhammed, sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Hazar selatu selam ser Peygamber aleyhissalatu vesselam ser alu ezvacu ashabi bibin. Me sohbeteki kadar disa bahsi خواندن قرآن ثواب و دیگه میگه مدیسا بس کرده بود. Fakat emmizet ki per sual metni kireni maalesef ne insan derketine sosyal medyayda ve mela sayit kendi bir melane de bir alimin ama işte kijan inancera hizmet kin emsi şaştıminin. Rehberi dini İslam Muhammed Aleyhisselatu Vesselam merif hatı necem gutne ya Resulallah midye kharatkarın seda kurbanı şarjı ki Resulullah kutiyeri. Onu karın peşvar uşi birin kutiyeri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah peşvat karın hacı kutiyeri. Peygamber aleyhissalatu vesselam devi duayı khada ahad beşe devi evi duayı hani jimediye kharabikin. Rabbi ighfir lana ve li ihwanina ellezina sebekuna bil iman. Hun duatkin be ya Rabbi tüme beğfirini ev biray me Müslümanı mirine tuanji beğfirini. Çima dua tutkariş mediye khara bukhuni dikari biki çima nekari Kur'an'ı bukhuni. Eva açıkça ev duayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ennel meyyitil müslim yentefi'u bis sadakati ve duayı kema yentefi'u bisalatil cenazeti aleyhi. Çanı mecid ser cenazet ki khiran mecid cenazet ki cenaze evi duayı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam merv sadakı bir de dua bikej meyyitira خير دشة دقيجة جناز دقيجة مديا وهذه كلها بإجماع أهل السنة inanca ehli sünnet cemaat inanca Müslümana da bütün khairu khairat khairawi degejne mirya ennehu yentefi'u bil qiraati ala ra'il cumhuri ulema tamamı cumhuri ulemacı gotine kesin khondana Kur'an'ı ji khirawi degejne mirya vati tu Kur'an'ı dukhuni Beyvira tüdbi ya Rabbi tu khira ve khondana mine hane hasıl biyet bigini be ruhi midya. Çima khira dua digici, çima Kur'an'ı nagici. Evani kuhun akli insana olsa karıştırmıştıkin. Derkevin açıkça bijin insan mer tu khira jira naykirin ne herkesi bizan be kahun kija inancı taşmıştık. Kedi be khir nagice midya. Ringoye khobin nejvara çid bijim. Tacil usul cilde avvel kitabeki hem şeriatı hem hadis-i Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sahih. Duvrada kid be khirna gijemir ve kâletil mu'teziletü la yentefi'u. Mu'tezili de bejin, Vehhabi de bejin, evi inancı ehli sünnet ve cemaat taşımış nakin ev de bejin. Ki derdi keve televizyonu haberde aklı ve bira karışmış ne be? Men ihtakade ennel insane la yentefi'u ila bi amelihi fekad kharakal icma'a. Evi beje insan sade çebeke ev tenicirat beymirini gumir tu khayrek nagici ev icma'a ehli sünnet ve cemaat hilşandiye ve zalike batilun evaci batile ve ya inanmış nedir van insanana velil insani en yec'ale sevabe amelihi li gayrihi. İnsan dikare sevaba ameli khwe sadaka be, dua be, dayna sadaka be, dayna mevlud be, vagişi de beje ketib. Dikare khira khwe bede mirya. Ev khirawi selaten kane çin nemej bike khira nemej dikare bede mirya khwe. Ev sevmen 5 milyon khwat kare roji bigde. Ev haccan peşmiriye xuvat kare her hacci. Ev sadakaten peşmiriye xuvat kare sadaka bide. Ev qiraatil Kur'an peşmiriye xuvat kare Kur'an'ı bide khwandini. Milyara Kur'an te khwandini. Ev gayri zalike min cemiyal enval beri çıqas khiratane tamam insan dikare bke khirawi bigine khirawi hübbey milyab ke.
Ve yesiru zalike ilel meyyiti. Evan khira tev digejne mirya. Ve yentefi'u ande ehli sünneti, cem ehli sünnet cemaat. İnanca ehli sünnet cemaat da. İnanca Müslümana da Müslümanı tabi'i Kur'an-ı hadisine de inanca vanda Kur'an te xwendiniz miryara khêra Kur'anê tê hübbekirnê bal miryava. Mirik detkeve televizyonu çit bêje. Ya Kur'an dibe duaye, tuşxora dua dikî. Peki duatê miryêra dua dikî çima khêra wî digêjî? Tamam Kur'an duaye, tu dua dikî, tu khêra wî duayê xwe jî hibbeyê miryê dikî. Peygamber aleyhissalatu vesselam روکی باسا حق دی باوید که دبی مروه کی خودی تعالی مال بده مالی وی هبه بوی مالی خو قدر دی باوی خو بگیره هوالی من جنتی دا صحابک دبی یا رسول الله فإن لم يكن له والدان في الدنيا اگر دی باوی مره به چاب که پیغمبر aleyhissalatu vesselam گوته يتصدق عنه یه پیشوا صدقه بده بیطعام الطعام یه نام بده صدقه بده و قراءت القرآن قرآن جرب ده خوندنی او دعا جرب ده کرنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام گوتی قرآن کاری بخونی خیرا خو هبه میریه خوب کی میریه قرآن کاری بخونی بریده که تلویزیون به خدا قرآن نکاری بخونی یا گلی مسلمان اهل سنت و جماعت اوی احتقادا و هیه به وان انسانا نخاپن وان انسانی هانی که دبیجن خیره قرآنی تنه ناگیجه میریا بوانا نخاپن خیره قرآنی دگیجه میریا zaten pey خوندنا قرآنی دا مرب دعات که مرب دبی یا ربی ev خوندنا بخوندیه یا ربی تو بگینی به روحی رسول الله علیه الصلاة والسلام بگینی به روحی تمامی امتا رسول الله بگینی به روحی تمامی میریا ویا دا برا شبه و چه نبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة مع الصلوات.